ingendo zo mu kirere ni uburyo butekanye bwo gutwara abantu, ariko ntabwo buri gihe buba butekanye. Hagiye habaho impanuka nyinshi zo mu kirere, indege zikora ingendo z'ubucuruzi kuva ingendo z'indege zabaho. Mu gihe ingendo z'indege zagutse kandi ubushobozi bwo gutwara bw'indege bwiyongereye, niko n'abahitanwa n'impanuka biyongera. Gusa buri cyago cyatangije iterambere rishya hamwe n'ubuziranenge mu mutekano w'indege n'ikoranabuhanga, ibituma impanuka z'indege zigenda zigabanuka. Bityo rero dore impanuka 10 mbi cyane z'indege zagiye ziterwa n'ibibazo bya tekinike, amakosa ya kimuntu cyangwa ikirere, nk'uko tubikesha cleartrip.com. Twihuse reka duhere ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere rero turasanga Tenerife Airport Disaster mu 1977. Icyagombaga kuba kimwe mu biza bibi cyane mu mateka y'indege cyabayeho biturutse ku ruhererekane rw'ibintu bibabaje, bitangirana no guturika ku kibuga cy'indege cya Gran Canaria muri Espagne. Ibi byatumye indege zitari nke zerekeza ku kibuga cy'indege cya Tenerife, zirimo n'indege ya KLM Flight 4805 n'indege ya Pan Am Flight 1736. Kubera igihugu cyari gifite igihu cyinshi, kutagira radari yo ku butaka n'itumanaho ribi, indege ebyiri za Boeing 747 zaragonganye zirahanuka, zihitana ubuzima bw'abagenzi 583 bari mu ndege zombi. Harokoka gusa abagenzi 61 bari mu ndege ya Pan Am. Ku mwanya wa kabiri, Japan Airlines Flight 123 hari mu 1985. Impanuka y'indege ya Japan Airlines Flight 123 iracyari impanuka mbi ikurusha izindi yabayeho y'indege imwe kugeza amagingo aya ngaya. Indege ya Boeing 747 yari itwaye abagenzi 524 barimo n'abayikoragamo ubwo yagwaga mu karere k'imisozi yegereye umusozi wa Takamagahari mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'Ubuyapani. Indege yahagurutse i Tokyo ku kibuga cy'indege cya Haneda yerekezaga Osaka. Iminota 12 gusa imaze guhaguruka, habaye ibintu bitatekerezwaga. Indege yagize decompression cyangwa umuyaga winjiramo bituma itakaza system ya hydraulique. Umuderevu w'indege ananirwa kwigenzura. Nubwo byagenze bityo ariko abakozi babashije kugumisha indege mu kirere ikindi gice cy'isaha, ariko amaherezo yaguye mu mpinga ihitana abagenzi 520, harokokamo 4 gusa. Ku mwanya wa gatatu, Charkai Dadiri Made Air Collision mu 1996. Iyi ndege ni umudugudu umuto uri mu burengerazuba bwa New Delhi wabaye ikirangirire kubera ibiza byabereye mu kirere cyawo. Kugongana mu kirere kw'indege ya Saudi Arabia Airlines Flight 763 n'iya Kazakhstan Airlines Flight 1907 kuracyari icyago gikomeye cy'ubwoko kugeza amagingo aya ngaya. Iyi mpanuka yabaye nyuma gato y'uko indege ya Saudi Arabia Airlines yari ihagurutse i New Delhi, mu gihe indege ya Kazakhstan Airlines yiteguraga kuhagera. Bitewe n'ubumenyi buke bwo gutumanaho mu Cyongereza ku bapilote ba Kazakhstan no kutagira radari yo kugenzura ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya India Gandhi
inzira z'indege zarahuye kandi abaderevu ntibabasha gukumira impanuka. Abantu 349 bari mu ndege zombi bazize iyi mpanuka. Ku mwanya wa kane Turkish Airlines Flight 981 hari mu 1974. Indege ya Turkish Airlines Flight 981 yaguye mu nkengero za Paris kubera intege y'igishushanyo cyayo no kunanirwa kw'abitaga ku mizigo b'abanyamaroke gusoma neza no kumva amabwiriza bahawe mu Cyongereza n'Ikinyatakiya byaje gutuma umuryango wo ku gice kibikwamo imizigo cy'indege ufunguka. Indege iri mu kirere, umuyaga winjiramo ari mwinshi bituma umuderevu ananirwa kugenzura indege igwa mu ishyamba rya Ermonville mu nkengero za Paris. Abantu 346 barimo bahasiga ubuzima. Ku mwanya wa gatanu American Airlines Flight 191 mu 1979. Impanuka y'indege ya America Airlines Flight 191 iracyari impanuka mbi y'indege yabereye muri Amerika kandi ituma indege za MC Donnell Douglas DC-10 zitakaza icyizere. Impanuka yabaye nyuma y'akanya gato ihagurutse ubwo moteri imwe y'ibumoso yitandukanyaga n'indege ikanyura hejuru y'ibaba. Indege yahise itangira kugenda ayikaraga irihindukiza igwa mu mirima yari hafi aho ngaho. Iperereza ryakozwe ryagaragaje ko impanuka yatewe no gufatwa nabi kw'indege bituma ihitana ubuzima bw'abantu 273 bose bari mu ndege ndetse na 2 bari hasi. Ku mwanya wa gatandatu Air India Flight 855 hari mu 1978. Ku munsi w'ubunane mu 1978 indege ya Air India Flight 855 yerekezaga i Dubai ivuye ku kibuga cy'indege cya Santa Cruz i Mumbai. Indege ya Boeing 747 yakoreshejwe mu rugendo mu by'ukuri yari ya mbere y'ubu bwoko yaguzwe na Air India mu 1971. Ikibabaje ni uko indege itigeze igera kure ahubwo yaguye mu nyanja ya Arabia hafi y'inkombe za Mumbai mu minota mike ihagurutse. Impanuka yatewe n'imikorere mibi y'ibikoresho no kunanirwa kw'abakozi gusubiza uko bikwiye biturutse ku bushobozi buke bwabo bwo kugenzura amakuru yatangwaga na mudasobwa yo mu ndege kubera umwijima hejuru y'inyanja. Abantu 213 bose bari mu ndege bapfiriye mu mpanuka ya kabiri y'indege mbi ku butaka bw'Ubuhinde. Ku mwanya wa karindwi Air India Express Flight 812 n'ejo bundi muri 2010 indege ya Air India Express Flight 812 ni impanuka ya gatatu yahitanye abantu benshi ku butaka bw'Ubuhinde. Indege yerekezaga i Mangalore ivuye Dubai. Ikibuga cy'indege cya Mangalore ni kimwe mu bibuga by'indege bitatu byo mu gihugu bifite ahanyura indege hari hejuru, bivuze ko uburebure bw'umuhanda ari bugufi kubera imisozi. Kuyobora indege bisaba ubwitonzi bukomeye no kumenya neza ikibuga. Ku mwanya wa munani turasanga American Airlines Flight 587 muri 2001. Impanuka y'indege ya American Airlines Flight 587 niyo mpanuka ya kabiri mbi y'indege yabaye muri Amerika. Indege yahoraga iguruka hagati y'ikibuga mpuzamahanga cya John F. Kennedy umujyi wa New York n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Las Americas Santo Domingo muri Repubulika ya Dominikani. Ku mwanya wa 9 turasanga
Malaysia Airlines flight 370 2014. Burya ibibuga by'indege bikunze kugira ibibazo bitewe n'abadirove. Ni nako ibura ry'indege ya Malaysia Airlines flight MH370 ryagarutsweho kenshi mu itangazamakuru ndetse ribera benshi amayobera muri 2014 ubwo yaburirwaga irengero ku ya 8 Werurwe 2014. Indege yari yerekeje i Beijing ivuye Kuala Lumpur igiye Genzur. Nuko igenzura ry'ikirere ryayiburaga nta nteguza cyangwa kwerekana ikibazo yagize. Ku mwanya wa 10 turasanga China Airlines flight 140 mu 1994. Indege ya China Airlines flight 140 yahoraga iguruka hagati y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Chiangyan Kai-shek cya Taipei muri Taiwan n'ikibuga cy'indege cya Nagoya mu Buyapani. Kubw'ibyago ku ya 26 Mata 1994 yahindutse ikindi ariko kidasanzwe ubwo umupilote wa mbere yakandaga buto yo guhaguruka no kuzenguruka cyangwa take off go around button atabishaka. Ubwo indege yendaga kugwa ku kibuga cy'indege cya Nagoya, indege yahise igabanya umuvuduko irahagarara birangira iguye ihitana abantu 264 muri 271 bari bayirimo. Iracyari impanuka mbi cyane y'indege kuri China Airlines niya kabiri mbi ku butaka bw'Ubuyapani. Hasta la vista, ciao ciao.